ku munsi gize uwibeshye akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Iyo udashaka intambara urayitegura. Kwitegura twiteguye kera. Bigezaho hari n'umurongo utarengwa buriya. Rero umuntu agasara uvuga iby'abasazi, ariko iyo urenze umurongo ibyo bisazi byawe bigashaka guhutaza umunyarwanda kakubaho. Nta muntu n'umwe uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nta muntu n'umwe uzataka u Rwanda ngo abigereho. Aho kugira ngo wice u Rwanda nzabanza mwice utararwica. Ubundi wishe u Rwanda nkande? Ni ngiye wubatse kino gihugu, ni ngiye waremye kino gihugu, ni ngiye ukigejeje hano aho kiri. Ni gute wandenza amavi? Ntabwo wandenza amavi n'umunsi n'umwe. Kandi ikindi, Abanyarwanda bavuye muri byinshi kandi barageragejwe bishoboka, bityo nta munyarwanda n'umwe uzongera gupfa nk'uko byabaye hambere. Bityo rero ngomba kurinda u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda. Bityo abaperezida bamagarara hejuru bambwira ngo nkure umutekano, ngo nkure ku mipaka yanjye, nkureho uburinzi kugira ngo ubone uburyo banyataka, ntabwo bazigera babibona. Sinzigera nkuraho uburinzi ku mipaka, ahubwo nzongera imipaka, ahubwo nongera ingabo ku mipaka, nzana intwaro zikomeye ku mipaka kugira ngo ninde u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda. Ubwo perezida wa Amerika Donald Trump yavuze yuko mfite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo za Minembwe na za Uvira, bansaba gukura abasirikare mwizi site bagiye bavuga Uvira na Minembwe. Ibi byose ni ukubeshya. Nta ngabo zanjye nigeze nohereza mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ahubwo abanyekongo bikomye igihugu cy'u Rwanda. Ese ni ukubera iki ubundi abanyekongo batwikomye? Ubundi dufite n'abanyekongo. Ibi byatangiye kera cyane, urwango dufitanye n'urwa kera. Bityo rero ikibazo dufitanye n'abaturanyi bacu ni ikibazo cyihariye, ni ikibazo cya kera. Bityo rero ikibazo dufitanye nta gihugu na kimwe cyaduhuza kugira ngo tube inshuti. Ngerageza nanjye kubana nabo neza, ariko ntago bashobotse. Politiki yabo ni mbi, politiki yabo ntago ishobora kuba ari neza. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi avuga yuko mfite ingabo muri Kongo, ariko nta ngabo mfite. Ubwo ateranya ibihugu akagenda avuga yuko ngerageza kumwataka, nshaka kumuhirika ku butegetsi. Ibi nabyo arababeshya. Kandi ikindi, uyu nguyu agerageza kwataka igihugu cyanjye, akaba yatera ibisasu, agashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi aganakaga n'abanyagihugu b'u Rwanda. Ariko ibi byose ntabwo abasha kugera ku cyo yifuza. Bityo rero nkanjye nk'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nkabona perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nzarinda u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda. Ni nyuma y'uko Abarundi barashe abasirikare babiri ku mupaka, ahantu hazwi ku mupaka wa Bweyeye hano ku ruzi rwa Tanganyika. Yari perezida w'u Burundi. Nibo abangaba nyirabayazana nta kuntu barasira abaturage banjye babiri ku mupaka, ngo nanjye nihangane, nanjye mba ngomba kwita ngaragaza icyubahiro cyanjye nk'umukuru w'igihugu. Bityo rero umuntu wese uzagerageza kwataka u Rwanda, njyewe nzamwivuna hakiri kare. Kandi ikiri, murabizi ko ingabo z'u Rwanda turakomeye. Ngira ngo reka mbahereze nk'urugero rumwe. Twavuye hano tujya Cabo tujya kurwana n'ibyihebe, turabihashye tubyambura kano gace k'amajyaruguru ya Mozambique kitwa Cabo Delgado, ndetse aka gace turagatsindira ndetse turagafata, ibyihebe turabyirukana. Bityo rero u Rwanda aho rwatatse, abasirikare 3 b'u Rwanda bameze nk'abasirikare 10 ba Kongo, abasirikare 4 b'u Rwanda bameze nk'igisirikare cyose cya Kongo. Bityo rero abajenerali 2 b'u Rwanda bashobora guhirika ubutegetsi bitewe n'amahindi baba bafite. Bityo rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame arasaba urubyiruko rushaka kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, mu ngabo z'u Rwanda, ko zatangira kwiyandikisha amahirwe ingarukamwaka. Bivuze ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame buri mwaka hari abasirikare baba bagomba kujya kwiga, bakunze igihugu cyabo, bashaka kuba barinda umutekano w'u Rwanda, bityo bakaza gufatanya kurinda igihugu ndetse banakakirwanira. Bityo rero igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo kibe kigeze hano biterwa n'abasirikare baba bagiye ku rugamba bagatsinda urugamba. Bityo umuntu wese ushaka kwinjira mu gisirikare wese yakijoyininga. None ahangaha hari amahirwe yo kwiyandikisha. Ako nta kantu narinyujijemo, ni itangazo rya RDF ryari ryaciyemo, reka ndinyuzemo gutya mvuga ngo umuntu wese ushaka kwinjira mu gisirikare imiryango iruguruye, wakwinjira mu gisirikare. Ndaza kubigarukaho mu kanya nitonze. Inama yabereye Washington DC yahuje perezida w'u Rwanda ihuza na Felix Antoine Tshisekedi. Iyi nama yari igamije umubano wombi
b'ibihugu byombi ko amahoro yasagamba imipaka igahirana. Bityo Felix Antoine Tshisekedi ibyabiri Washington DC muri Amerika mu biro bya perezida w'u Rwanda Donald Trump byaragarutse cyangwa baragarutse bageza mu bihugu byabo. Ibi bintu ntabwo babishyize mu bikorwa, imipaka ntabwo bigeze bayifungura, ntabwo bigeze bahahirana, ntabwo bigeze bavuga neza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ari politiki yabo itari nziza, bityo rero we nta kibazo afite cyo kuba yakumvikana nawe, ariko nimba atabishaka ntabwo yamwihomaho. Bityo rero bagume gutya, niyo bashaka ko bumvikana bazumvikana. Perezida wa Amerika Donald Trump ubwo yagiriye umuyobozi wungirije perezida Donald Trump ubwo yari yatembereye mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya Kongo, yasanze muri Kongo ari ahantu hadafite isuku, hari akajagari, urumva nyine ahora hajagaraye. Nibwo rero umuyobozi wungirije Donald Trump yasubiyeyo avuga yuko buriya u Rwanda, yageze no mu Rwanda avuga ko u Rwanda ari igihugu cyiza cyane, ari igihugu kigomba guhora ku isonga. Bityo rero reka mbabwire rino jambo kugira ngo amakuru yacu tuhite tuyasoza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ati muhumure, umutekano w'u Rwanda n'uwanjye, nta muntu uzahungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi ikindi nk'abaturage narahiye ko nzabarinda, ndetse icyo narahiriye n'ubu ndacyagishyira mu bikorwa, nzabarinda nubwo mukore mushaka iterambere ry'igihugu, mwinjiza amafaranga menshi, mugaburire abanyagihugu, mwihaze ku masoko. Ibijyanye n'umutekano w'u Rwanda n'ibyanjye nzabyikora, kandi ikindi nta munyarwanda ugomba kugira ubwoba n'umwe. Iri ni ijambo rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyacumbikira hano, amakuru nakagaruka nibwo bwa mbiriza ko n'umuyoboro wa Kidasoma TV Rwanda ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora.